मियाम द पीनब LPG de petrol ge stock amata leitre diesel ge oina de numit mari gi leiri hana IOC Imphal division of fongdokre Manipur gi lam insiam da mangal loyana Union HRD Minister Prakash Javadekar na nawongan amka sa fongdokre Lupa koti nipu mga changna Zenims Tertiary Cancer Care Unit am atu matam de link lagani hana Union Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda na fongdokre Center na Manipur de lairi Angalwadi sing thada kiba senfam angang sing amata yoram da Union Minister Maneka Gandhi na nungnang mo fongdokre amasung say tarahum do ginupi masa mana mandom sa mati say ahum gi manaw nupi Iraq na mati kalam laga Imphal turel thi bakhang kidre Ma'am kurum jari adum ne yengbi de impact news ni ay okram somendron hauzik pungja se pawgi maroi ba pausing miyam da pijari Miyam the Peter petrol ge stock amata leitre diesel ge oina de mi pain ngai oi de haina Indian Oil Corporation Limited Imphal Divisional Office ki Chief Divisional Retail Sales Manager S Ibungton Singna thamlakli wafam asing asi BT Road leiba Indian Oil Corporation Limited ki Imphal Divisional Office ta impact news ga akana unaba mada fongdor ki banei S Ibungton hai status ki oina nongma da petrol kiloliter cham humpu season nai hauzi ki oina singmai rong da leiba oil depot asida somna ta ki petrol kiloliter cham kunthra humdoi khak leiri sang ase dead stock ni loina pump section ki makha da leibana emergency service ki oina hand pump season aduna lauthok na ba hotnari status ki petrol ki fibam ase maru oina sai ase October kunthra da gi UNC na pung nipunipan ge state highway ban kaukiba loina na masigi matung tarak po oina indefinite blockade lakhiban ani Hiram masigi matang the state government gamari lenab authority amadi state minister gi pungning sanction ki ba laikre IOC gi maikai de gi highways da satnan na state government gi maikai de gi matik saba escort pi rabade matam amada hekta thaw lo no na sem sari nakal marom da diesel gi stock numit mari ni fawbudi leiri loinana pump sing de diesel piri tangai fadrabade malom depot gi diesel lauthok na ba IOC gi maikai de wari sthanan na ba leiri hana su es ibung ton thamlakli ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯃꯥꯂꯣꯝ ꯗꯤꯄꯣꯠꯇ ꯗꯤꯖꯦꯜꯗ 2112 KL ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯊꯝꯖꯔꯦ ꯃꯥꯂꯣꯝ ꯗꯤꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯣꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯄꯣꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯅꯤꯒꯤ मधु अखोगी प्रोसीजर अखोगी तौरगा अप्रूवल अयाब लौरगा मयामगी सेवागीदमक्ता कई तौब जागेदो अखोगी आईओसी साइडतगी अखोइसु लौखोनब थौरांग तौजरी United Naga Council UNC the National Highway sing the Kaukiba Matam Kaktab economic blockade asana maram oiraga Imphal gi akoiba da leiba petrol pump sing thong lona krei nong nini gi mamang da Imphal gi petrol pump khara da yamna ba miyamna queue lep na da petrol lona khrabasu ngasi di stock leitaba na maram oiraga pump sing thong lona kibani harbi pump sing asada petrol fangna drabasu lanai dukan sing amasung lambi gi matai da petrol yon ba sing da gi petrol liter lupa chama yang kai da gi na sani fabu gi manung da fangli petrol fangdabana marab oiraga lambida lanai gari stand gi sang aduki matik hanthaki panbayai petrol fangdabana marab oiraga all Manipur school transporters association na ngasidagi school van servicing lep lagani hana lauthoki basu laikrabani United Naga Council UNC na National Highway sing da kokiba indefinite economic blockade na maram oiraga ngasi praja sing na Manipur gi praja sing na petrol phangdabai kham thengna awaba kya mayong nari hiram sigi matang da center na miyang changlagani haina Union Ministry of State Petroleum and Natural Gas Dharmendra Pradhan na ngarang phungdokiba laikhrabani adumakpu state asida pa lengak leiriba state government Congress government asina miyam gi damak hiram sigi matang da karama miyang changkani haduni miyam puna yengminarsi cameraman Irom Mochakaloina Pogdam Jariba Jotin Khundrakpam Impact News Imphal
National Highways Singda United Naga Council na Changchiliba matam kaktabani economic blockade asada miyam na piriba sighting singa sige matangda Dalit Sera Manipur State DSMS ki head office ta miyam gi oiba mifama mapangthok rena DSMS ki president na thador pachi role ma khangalakli hiramasigi matangda government ki maikai de lokopram thob thabak sing lokhatuna athu matam da blockade asigi waroshin purak nanaba serol asina makata na apil tarokli Sada Hills amadi Jiribam subdivision bu revenue district oina lauthok na Manipur lengak na honarak libasi ki mayokta United Naga Council na tha sigi amadagi National Highway sing na sathariba matam kakta economic blockade amasung lupa chamanga amadi lising chapi satnara roi hana lauthok kibagi mingda thok liba requirement kaithel gi akoi bad lairiba dukan singi mathakta Hayengdagi drive Satharakan Hana Akom Luf Kanglay Paki Maikay Digi section wa Tamakli Lampel Patale Bakom Luki May Loisang na Pawmis ng Unaba Madal Lup as working president Sandramani Kuman na Fongdoro Kabida UN Sina Matamkak tab economic blockade Kaubadagi No Madasang Drabayadra Polam Kya Fanglak Tabadagi Awab Kaya Miyam na Tengnari Masi Kangna Karbar Wala Sina Port Fangdre Haduna Atangba Mamalda Yonduna Towning But Taure Madugi Matak petrol liter Madalupa Sama Maripu Yoro Power the Manipur Lenga Miyam Sakao Matliba Singi Matakta Action Lokatabas Laibak Tibane Atu Matamda Nakal Animaki Waroisinama Puraktuna Saturday economic blockade Handok Nabatabak Lokot Kadabane Loinana Lupa Chamangam the Lising Sapi Sanaroi Hana India government and Lautorpas in Maram Oirega Lamdam Sigi Miyamna Sale Achuiba Pangna Nabamade Bank the Sale Tamjin and Nabahonam the Sound Awabaka Mayok nari masih thok na Manipur lengang na akan nama taurang laukat piu hai na sufong doraki. UN China kauriba economic blockade asigi mayok ta natragana yagani amasung yaroi makoi economic blockade hantok na ba karigumba condition amata da gamen ga makoi ga wari sanadaba dawna tawba aduga praja dadi blockade asina chaithing se aduki matik ekoi de piren blockade ki khudong chaba lauraga Aikoi karbar wala singna port ki mamal ngakpi phangna wangkhat khre hojik phawba gamena tumina leisin base masi aikoi yajaning de black money thingnana bagi namada black karbar tawba kangbu amasu thogla e haibagi paw aikoi na su phangjare masi masu gamena thuba matamda thingbiraga mangki gadawriba aikoi gi paisa sisu kannana bagi aduguma midyang adusu sangbiu Manipur ke lam insiam ta mangaloi han nga se Human Resource Development ki Union Minister Prakash Javadekar na naho na amuka su fong dokre haribu wafa masinga se BJP namol mandal na sinu namol baza city bus parking the pangtok ki banom magi political conference come reception of retired IPS Thousand Basanta amade BJP namol mandal git anawat leaders sing okpogi thoromda Javadekar na fong dok ki bani Mak na makata India ki Prime Minister Narendra Modi na India ki wang mamadi manungda surgical strike ani sathakre India ki manungda sathakiba surgical strike to lupa chamanga amadi lising sapigi note sing sana handabagi khongthang ni Manipur ki Congress government na thabak lawada loktak wathok amadi atai senja thumjagi pai kiba black money sing sanadrabani na Manipur ki Congress party de amuka hena soalagani fongdoki mak na makata mamangda mak na Manipur la kibada LPG ki queue sangna lepa thengnai adubu hojik center the BJP palak padagi asugma queue asi uba fangdre National Highway chamasum Yankai Impal Aizol Road asisu double lane dagi 4 lane on thokna na thaurang su leire Manipur ki lifeline orba National Highway ani as semna na ba thada ki ba sales sing adu Congress government na senja thumja tawbadagi lambi ase hojik fawa phattaduna leire basi Javadekar na phongdoki maral siraduna Sahi ani ke manungda hariba highway sing asigi fibam soidana fagana lagani hanasu magna thajaba thamki mutkraba nambol higher secondary school su nupi maza sing higher secondary school ama oina hingat halalringi haina fongdoki 1,000 rupees and 500 note cancelled. Congress people are crying and people are laughing. How Ibobi government can collect so many thousands and crores of rupees of 1,000 rupees note and 500 rupees note. How? Because they take money from you only. Ibobi's strategy is during 5 years, no employment. On the eve of election, declare all employment. Under Modi government, we will not tolerate corruption and we will send to jail all corrupt people. That is what we have decided. Thauramata BJP the nauna sanglak laba retired IPS Basanta na fongdoro kibada BJP the miyam na
नक्सिनना सेवा तब नब बीजेपी चंगलपने नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास है स्लोगान माकना थाजब थम्मे बीजेपी के स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की कन्वेनर टी एच चाउबना फोंदोरकिबदा मणिपुर हौजिक लेंगाक शासन लेतबगा मानरे मणिपुर के सरुक तराथोपगी मापन ओइरिबसिंगी लमसिंगदा हौजिक कांग्रेस अमता याद्रे मणिपुर सिंग अमदि तमगी मरकता खाइबुंग तारिबासे कांग्रेस गवर्नमेंट सिनबनी फोंदोकी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के लेजिस्लेचर विंग के लीडर के एच जॉय किशन फोंदोरकिबदा इंग्लिश सिंगनी तरामरी पांगथोकिब लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस माइथीरे मसिदसु नतन इंडिया स्टेट सिंग असेंबली इलेक्शन सिंगदसु माइथीरे मणिपुर दसु लाकदर स्टेट असेंबली इलेक्शन दा सुंगसोय सोयदन कांग्रेस माइथीरगनी फोंदोरकी अफबा इसे मतम पुनमुक्त फरक लेगनी फतब इसे मतम पुनमुक्त फतन लेगनी श्री नरेंद्र मोदी ने तौरकपा मणिपुर की बीजेपी मणिपुर प्रदेश ने तौरकपा मणिपुर की चाप थांग के थबक तौरकपा खुदिमक फनब तौई तौदुनसु लेगनी मियाम का तानरगा मतम खुदिमक चमिनगनी बीजेपी की सरकार बीजेपी की पार्टी करम पार्टी नो प्रजाबु कीन पजबा प्रजाबु नुक्सीन चचबा प्रजाग लोइमन चप्पा अदुगुब पार्टी अदुगुब गवर्नमेंट सेंटर मणिपुर अंगलवाड़ी सेंटर थादखिब सेंफम अंगांग यौरमदबद यूनियन मिनिस्टर मेनका गांधी नुंगनांग फोंदोक्रे नुमिनिनी की मणिपुर खोंगचत ngaraंग केंद्र की चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी थौबाल डिस्ट्रिक्ट बीजेपी ने सिंधु चाउयाई हायर सेकेंडरी स्कूल की प्लेग्राउंड पांगथोखिब नोमगी ओइब पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमगी सरुक यारदुना हाई केंद्र सरकार आगांग थादखिब सेंफम फंगब्रा नत्रगा फंगदब्रा हाइना भाग अंगनवाड़ी सेंटर चलगा येंगलोबदा आगांग चाक पिजरमदबा अंगनवाड़ी सेंटर सारमदब क्या थेंगनरे मसिद नतना नुपी सिंगिदमक स्टॉप सेंटर अममम साननब इंग्लिश सिंगनी तरामरिदा पैसा थादखरगा हौजिफाव साब लोरमदन लेरमले मसि यामना थमोय सोंगनिंगाइने मसि करिंगबा बीजेपी न मणिपुर सरकार पायरकलबदे थबक ओइना पांगथोकनी हाइना महाकना वासकी ngasi mifam aduda BJP Manipur Pradesh ki President KSH Babananda party asigi executive members sing amadi BJP Thawal district mandal ki kendra tarukta BJP ki ticket miref oigani hana sem sare candidate kunni thoina saruk yaki Lupa koti nifumanga changna Zenemsta tertiary cancer care unit atu matamda link lagani hana Union Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadan Fongdokre State Health Society and National Health Mission na sinduna Infalgi City Convention Center pangthoki banga sig noma gyoiba dissemination of information on program and schemes run by Ministry of Health and Family Welfare have a workshop thauramadu JP Nadana high kibada tertiary Cancer Care Unit linkatpagi mangoinana neonatal intensive care unit ki form kun hengatpaga loinana zenems ki hauzik leiribu form masingsu hengatlakani fongdoki ngasi ki thoramad ko mari leinana India government ki makhada analying mari leinana paikhalebe scheme am program sing matang elected members singna miam da yawhanduna madu ki kanaba lawhanna waref kya fongdoki National Health Mission ki makhada lairiba praja singda lemna laing ba amadi lemna hitak langtak pidiba scheme sing asi yawhandrabadi government odi miyam marakta gap ma lakane mission asigi makhada district hospital community health center amadi PHC singda lemna fangaliba hitak langtak ki list thelaga thamduna madugi kanaba phangan ba mathau tai program implementation plan ni makhada lamasigi haksel ga mari lainana darkar oiba polam kudimak center pi gane awang nungpo state singda health sector saukhat bagi pandam the India government paikalibe scheme singda center na sada mariputara puthokla state na sada subna gi tara khag puthokpa yaragani hena fongdoki We should have a neonatal intensive care unit and increase the bed capacity from 10 to 20. We have accepted this demand that in Jinims we will have a 20-bedded neonatal intensive care unit. The same way, there was a request for the enhancement of the bed capacity of the forward linkage programs in Jenims. This has also been accepted and we will do it. There was a request also that there is nothing for the cancer center. So I declare that in coming times we will be having a tertiary cancer care unit worth 45 crores in Jenims. We should have a neonatal. Yamna nungai tab thokdok amada sahi tara humdoi mukta ngai de nupi masa mana mandom sa amadi manau nupi thokpa sahi ahum mukta ngai de nupi masa mu Iraq na bagi kalam laga thiba khangdana leiri
Iraq naramgani haina thajana ri nupi masa asigi haksang thina na bauzi hojik chuk miyam na imphal turel thi bohum gi thabak sathari laibak thi ba thodok ngarang nungtil pung ahum makhai taba aduai da thoki bane thiba khangdan lairiba nupi masa adugi maming lokrakpam Rajeshwari Elias Ishan apokwa lokrakpam Rajen Arong Khunjau dagini nupi masa aduna kalami hariba mandom sa adugi maming lokrakpam KV Sana sahi kuntra taret mapuroi ming inaubi loinana sahi ahum tangai riba nupi masa adugi maming na lokrakpam inungan bi kawi ngarang lokrakpam Rajeshwari lokrakpam KV Sana amni lokrakpam inungan bi Imphal turel lairiba Arong Khunjau da laibilitan thong landana mayang Imphal lafupa teradagi halakpada lokrakpam inungan bi turel tasen ki angang ase kanan na lokrakpam KV Sana turel chongthodun hona ki adubu KV Sana iroi haitabana angang aduga makhoi ani Iraq na ki masida lokrakpam Rajeshwari na turel chongthaduna makhoi ani kalamlaga turel manungda thiba khangdana lairakpani hari Nakalamoromda Arong litan thongi film phatabana nupi masa asi laikidabani haidana khoi saunaraba miyamna litan asi mai thadokre khoi saunaraba Arong Khunjau gi miyamna hianglamam de mang Imphal kendra ani faunaba yamna maru oiba thong asi phibam patre athu matamda sembiu haiduna local MLA amadi maralinaba authorities sinda haijakrabasu ngasi fawa tabi dabana ngasi miyamna awab asi thengnabani hana piendam phongduk narakli Matang kuire sida handang mukta na tetho ise mi ahum sure sirise adai oktoram jum ta chendana kwa sing manong dagi angang nubi sagat nadan yam khodong jada blange mo ko baga ambang rak pigan koi bot pi bam bangam jaro thong ji tagi problem ga am thokare akhona haijaba yam pham kuting mata ju akoi ai grabni adubu chi di mi achi za tho ga da gari da bakta ro mayam chi da lag bi de MLA matri ga na isa ngi mayam hing bangam yigra ngasi Arong Khunjau go oirak libe fibam asi yengsinba hianglam assembly constituency BJP ki ticket vote lepkani haduna same sariba maibam dhanabir madi mayang Imphal kendra gi wana BJP ki ticket vote lepkani hana same sariba kongkham Robindro ani na khoisaw narumi amamadi awab tarab yum gi miyoi singa unakre maibam dhanabir na awab tarab miyoi singa state government gi maikai gi angam mateng pangbiu loinen sahi kya dagi sembi danan lerklaba Arong litan thong ase athu matam na sembiu hana demand torokli thong asida ngasi bokda thokhiba thodokse yame mi oina leigedabsu ahum sure asigi ngarang gi siga yauraga aduga 2012 ta somuk sagi auto ma tasan madagi madugi matungda semgi budagi ngasi bok sembiraktabani paliba sarkar sire pil tawjaningi madudi ngarang leigidriba pimsa sigi imungda sarkarna angamba pibam thokpa compensation PBU haina joina sarkar gi maigaida pil tawjari thagi phangpham thokpa tolop pithok tuna lairibasi pithok tuna sangna na matam san tolop PBO haina All Manipur SSA Upper Primary Teacher Association amadi All Manipur SSA Primary Teachers Association a Chief Minister memorandum ama pishin kre ngasi All Manipur SSA Upper Primary Teacher Association amadi All Manipur SSA Primary Teachers Association gi members sing gi school da leba MDU hall da gi mifam ama famla betung da Chief Minister banglo tamna rally ama satki rally da thagi tolof matam sana PBO oza sing gi awab khangbi haina thaba placards sing sijna ki rally du na telephone waban manak yorak pada Imphal West Police ki osina luching team am laktuna wari sanar matung da All Manipur SSA Upper Primary Teacher Association amadi All Manipur SSA Primary Teacher Association gi mioi manga Chief Minister ka unan magi damak osi ga loina na chatki अखोइना हुजिक फावबदा एसएसए प्राइमरी गिदी मे फावबदंग तलो फंगबदा ngairi जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर हुजिक थामंगा पेंडिंग दा लेरी और मसी अखोइन ममांग दा मेमोरन बिसंग सि मरमदा तलोबसि करम कान पिदोनो हाइबगी मरमदा पियो हाइबदा हुजिक फाव बिबिरक्ट्री एसएसए अपर प्राइमरी गिना जून बाव तलो फंगा मखा पिरक्ट्री हुजिक हुजिक पेंडिंग लेरिबा थासिंगजिगी तलो पिथु पियो थामरी मंगा ले हेक पिबा मसी गिसि तोकननबा सांग नायना पिनबा था खुनिगी चांगना तलब से फंगनबा सरकारना मरुमजा प्रोसेस में सिनबियो है अखोइ जजबनी प्लान की पीरिबा तलब से नन प्लान की ओंथोक पिदना अखोइ थबक से फजना तौ मतमना मतेंग पाम Sericulture Department Inspector Launanaba Iba Sanging Hanbagum Field Officer Launanaba Exams Hanbiyo Haina Laisram Priya Lakshmi na appeal torokli ngasi Manipur Press Club ta pawmising unaba mada Priya Lakshmi na fongdor kebida invigilator na soy badagi exam numit adu da inspector gi exam pangthok ki bakada field officer gi su exam than ki bane examination manung da invigilator sing admit card check to lak matam da asoi ba adu semdok pi driba kari gino examination haidok lob matung candidate ki ming kakthal le haiba se yaning de
FO gi aiba sangdam handok pada mai pak le haidok pada mai pak le hana yauriba roll number 18 adusu aiba sangdam tha kiba misak nate maram aduna inspector lobgi aiba sangdam amuk hana pangthok pagum FO lobgi sangdam su hanna pangthok piu haina thamlakli ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯆꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯩꯕꯨꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯥꯍꯟꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯛꯇꯤ ꯃꯠꯄꯤꯒꯅꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯄꯪ ꯄꯪꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯉꯥꯏ ꯈꯪꯅꯤꯡꯗꯅ ꯍꯪꯉꯨꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯅꯤ나 ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯖꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯌꯦꯡ ꯗꯦꯠ 13ꯗ ꯍꯟꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ FOꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ Lilong nungai khunau da laiba khan hostel da sai tara ni thoi rom tangai ribin mahiroi nupi masa ama siram ki badagi matang sem ki JA shina lakli November tarom dagi namidang waram pung manga dagi hauduna pung kunmar gi Manipur pum da general strike lauthok rei ngasi Pangal students organization gi hata da laiba office da pawmi singa unaba mada JA shi gi conven Ahmad Ali na fongdor ki badami si gi matang da miyang sangbi duna Senaba Mio Singh Faduna Serak Pibi Naba Chief Minister Madi Home Minister the Memorandum Pisin Krabasu Ngasi forward Pakum Mata government Pirak Tabak General Strike as a Kawbani and a Fondoroki General Strike as that Dharmagamari Lane Abatabak Singh Amadi Essential Service Singh Loinana Press Media Gwenedi Komtokani Hari Haukiba Tang Nipanda Memorandum Ama Piduna Kangan Krabasu ngasi fawa thaba oina pangthoraktaba maramdagi je sina amadi Manipurgi civil society civil organization amadi club association NGO amadi maira paibi lup kaya ga loinana lakliba tang 32 tha 38 2016 ing nomaijing numitki numidang waram pung manga taba matamdagi hauduna ningthokaba numitki pung nungdang waramgi pung manga taba phawa all Manipurgi oina jenen strike amma tawragani haibasi JC mafam convener site gi thamjari Imphal West District Police Commando gi apunba khutpu man thas gi mapanda kongpal kongkham lekai gi akoibda thibu hum gi thabak sathabda pripak pro gi active member ma fagat kre farab mi ade kongpal kongkham lekai gi Mangdingbam Samu Singh alias Thoiba Sayangkhaini Thoi apoko laikhitraba M Kala Singh Kawi Mangon the Chinese grenade amasung detonator ama funky loina magasi sel khaib de sena biyoyam ni hari ma ki mathak Porompat police station a case am register tau krena police PRO na thabduro pasiru lamada khangalakli Nongwena namdana nupi ki izat manghan mada sena ba tawthong khunau dagi Sandam Suresh ngasi charap court level district and session judge Imphal West puthokre panbayai mamang tha October 26 Suresh na hang ba microfinance bank ma da thabak tawu mi amagi loinabi ki handuna izat manghan mugi thabak ase satha kibani loina nupi asina tha ase ki tareta civil society organization ma da wakal aklab matung police na Suresh pu fagat kibani Thasik tang nipanda CJM Imphal West puthok laba matung ngasi quarter sida puthok le tabad lamdeng kuna umsung tawthong kuna apun mandupi lupki khoi sauna rab nupi singna Suresh pu ngai duna laiki case asig matang hearing sathar ba matung makata wang pawang gidamak numit manga ngi police custody da remand tawna ba CJM Imphal West na lauthoki Matang aswada break kami lausage Manipur madi malam gi tongan ba I pau single loina na ai khoi break tagi amna tuna hanjarake impact news bo mengeng ta du na lebiu Ningol chakawda pengba ngaton chabi hogdabro wabi ruranu Central Agricultural University na sinba North East ki khwaidagi chawba agri fair da Manipur gi indigenous fish mapung mari pharaba pengba amadi ngaton phangbiragani tang tara dagi tara ni thoi phawba mela mafam Central Agricultural University iroi semba pengba kg tara da kg amagip ngaton kg manga da kg amagip puthok chariba S Surchandra pengba farm hyangthang Ozal Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi
khu nabna singbada sinaba yarba auza lipsap grupna puthok saba auza sinabiu Break matungda mayam bohman taram nokchari loinana bulletin asigi makhatab pausing miyam da pijari ngasisu ari belpa chamanga ama dilising sapi ke not sing bank sing thamjin belag na kiba miyam na bank sing da kiri ina krab matung ngasi numidang waram ATM booth sing da paisa lauthok na da miyam thomjin na kre kashampa thonga tainan leiruba pauna bazar gi machin leiba SBI gi ATM booth ta yam lu miyam na sel lauthok na thomjin na rakhi impact news na lakto miyam aduda phongthoram kibagi matung ina paisa pu bagari ATM booth managa se khambari paisa hap lak ne ab khanglak tuna paisa lauthok na lepani hana phongdok na rakhi loinana prime minister na changsilak leba khongthang ase numit khar ni miyam da khudongsa da kya mayok na labu khongthang ase afa khongthang ni hana paisa lauthok lakhiba miyam na phongdok na rakhi ची गाड़ी से ऊपर तक 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 खंग बने कोई स्वाद लोग के लाभ मोई हाफ एक ऊपर के लिए पाहो बने नुमी खर की इम्पैक्ट की वाने नुंगाई तब पैसा अदुगी चेंजिंग तौबगी अदुगा तुंगदा लाकदबदी मसिना अफबमदी लाकने अखोई लेबाक सिगी प्राइम मिनिस्टर ने सिलक्पा अफब गुड पॉलिसी नि हाइबा तारे को सिदी प्रजा अमा ओइना एक्सेप्ट तौई वारबसु मतम खरगिनी अफब मगी दमक्तनी अफब खोंथांगी दमक्तनी हाइतना एक्सेप्ट तौई हाइजनी सुम लाकपदगी समय मयाम लेपदे जु यावगनी asi phanyam thire ado yam darga ta bai ni thiri je khitang de hapkalenge ado mayam gi torokpani lairabagi keno tawbe du gi de khara adudadi yaninge Women Development Manipur na hauzik aribulpa chamanga ma lising sapi istana dabata ki thengnari ba awaba se kokna ba government ma dimali na ba authority na ahen ma khongthang khara lokhat piu haina appeal torkli ngasi wangkhai yongdan lerk le organization asig office ta pawmi singa unaba ma organization asig president oinam inawina blockade tawringai talakta sel sindok gi thabaga sina no magi wena sara tanjir bi miyam da awaba piri bank ta account laijada ba singi damak ta ahen ma khudong sab khara paikhat piu haina su phongdoraki Manipur lairiba nan Manipuri singna nupi angang singna pot thadok thajin tawbada moina income tax pu aikoina thigadabani haiba praja miyamda nupi kayabu khangang gihanba asiju maram chadana nan Manipuri dukandar achau phamliba singsina sigumba wafam kaya thamlakpasu aikoida laikhre ojik paliba Manipur Sarkar Congress amasung BJP animaki MLA mantri mandol oiriba singsina miyeng changbiu More the labor bank sing the Aribal Pachamanga lising sapi not sing Sindoku de Thamsin Napa Lakna Cray, Ayu Angan Madakona, Mafamadu Miam, Tona Rakuna Bank, Bamang Paring, Leptuna, Sell Sindoku de Thamsin and Bagama Gainaki, More the labor SBI, UBI, but the Yuko Bank sing the Miam Sell Sindoku, but the Sell Thamsin and Bagama Gainaki, Miamadu Masama Sell Sindon, the Thamsin and Honabada, Achawa, Mayoknaki. Mapitel dam gi akoi bada tarib khunja sing pifam thokpa keti puron matik sara pithok tringai da dam asi karigumba sangha birabadi natai sa da oigani haina coordination committee na phongdorokli harib dam asi government na ngammi haibig matagum namfu hapu da sangha na ba honaраklabadi misimina york yai haina committee co-vice chairman JS Wungreso nongdam nang asi Manipur Press Club ta paumi singa unaba mada phongdoraki Magna Hakibada Damas San and Tabak Haugalak Matamda Akobita Tab Kunza Amatagi Aning Apamba Matung in a Tabak Paikat Kide Haukibu Matamkia Kunza Singers and Makogi Awarapa Yangsin Binaba Loudun Lakpangasi Fabu Tabi the Bahaba Asi Libak Tibane Damas and Solab Assembly Constituency Ahungi Kunza Sing the Tengna de Kudong Sada Singasi Warosinam Purakribu Makai Damas Sangab Yaro Hena Fongdoraki Nashi Karimba Public affected people khunggang singna asigumba changsing phau desu akoi bu karigumba amicable solution ma puroningai tawdana dam si commission tawgrani herabdi madudi public akoi su adugumba sarkar si amorom dadi choi sarkar na choi amorom da hai hardi public na choi sarkar na tawdu area public aduna pam dadi madusu soidna akaiba mi ashivishu thorakani masida akhona tawba mi angamba kyasu akhona invite tawraga mududa khudong thiba thoningai su le
Government lakolaba khongthang singamanungda singthaningai oraba khongthang mo ina mahirol dage sagona du laklaba poni hana khangraba sagola sibu kannan bagi pandamda conservation and development of Manipur poni hana mingthon ba draft policy ma mamang thag October tang tara tareta ayaba pikre Veterinary and Animal Husbandry Services Manipur ki office ta Paumi Singa unaba madalo shanga sigi director and Rajendra Paumi Singa fongdor kibani Magna High Policy Sigi Akupa Marol Department Sigi website www.vatimanipuri.nic.in Miyamna Kangbayagani Lunar Lamdam Sigi stakeholder Masung Miyam Gimot Hardware website Asida Yenggiraga Laklibatan Kunitoi Faubugi Manunda email ID spui_123@redifmail.com amasung vatimanipur@gmail.com da thabirak yagani fongdoraki Mana makha taraduna sahi manga ki oina poni masing thiba haukibada English singani tara nithoi da apunma poni masing listing amaga chama sukre lothana English singani tara humdoi da thiba haukiba poni masing mathang sahi English singani tara taret ki angan basarukta khangba gamlagani hariba draft policy asigi manungda Manipur Pony Development Board semba poni gi afaba chara semgadna hotnaba poni simbu Laina ki ngakthokpa permanent polo ground semgatpa race course semgatpa poni singi feeding plant semba amasung employment opportunities pi bana chingba kaya yauri Kebinena sugumba chagon ki kandabya de habi matangida policy ama conservation and the development of Manipur pony habi policy da in principle wena pass ama tobire hogi pony development board ama sem mathau tare development of breeding track in every district of the state by the establishment of common preserve for natural breeding with participation of local community. Scientific breeding program shall be carried out through establishment, strengthening of the farm of to breed Manipuri pony by the state government. National Awareness Campaign on Energy Conservation 2016 Marilena Mahiro Singwoiba State ki thak lai yak sangdam nabam pangthokre National Hydropower Corporation Loktak Power Station sinduna Rajbhavan pangthok lai yak sangdam nabado Governor Nazma Heptulana haudoki Rajbhavan conference hall pangthok acham thauram da Governor Nazma Heptulana Mahiro Singda Mahining tina tamna pungning thogat pagalena lai yak sangdam nabado haudok lehna lauthoki Hariba layak sangdam naba ado category A B hana ani thona khaidoki lonana category A da class 4 5 6 lonana category V dana class 7 8 9 gi apun mai roi sam tarana sangdam naba du sarugyaki pangthoki layak sangdam naba du da for better tomorrow saving energy is generating energy save energy get wealthy have team singda mahiro singna athoi ayen tanaki मिनिस्टर फॉर एजुकेशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्मदिन है और सरकार ने इस दिन को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाना है और मैं समझती हूँ कि पेंटिंग भी एक तरह की एक एजुकेशन है और मुझे इस बात पर खुशी है कि हमारे बच्चे यहाँ आए हैं और एक अच्छी थीम को लेकर यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है English singani taramari taramanga gi housing scheme gi dama khallab minorities amadi OBC beneficiaries singi GCI sit yenthok gi matam tha sigi taramapan fawba sangdok lehna MOVC gi serwol amana khangalakli akupu marol officer asidagi khangnaba yagani hena serwol asin makha tarakli Lakli Assembly Mikhal Gidama Wankai Assembly Constituency ki Board Committee Singi President of the General Secretary Singoiba Akhanda Mission Pangthoke Ngasi Sobam Lakai Citizen Club Manak Pangthoki ba Mifamaduna Assembly Constituency sida BJP ki ticket ta Miyoi ama khaki tanatana party asige miref ama lakli ba Mikhala se thagatnan wafum yanaki Ngasi ke thoramadu da sarugya akiba BJP Manipur Pradesh ki hana ke President SA Santi Kumana Boot Committee the Ward Committee semba khaktana tana sem level committee singado Mikhal gamari lena mathau tawhan ba mathau tai hana fongdoki Mamang the lauthoki bagi matung ina ngasidagi hauna Khetragaon Assembly Constituency ki miyam gi Apian Pian the Kangdok Naba Pandamda campaign Sathaba Haukre, BJP Manipur Pradesh ki executive member Nahakum Indrajit ki lising Makada, Kongpal Khetrileka the Haukiba campaign at the Manung Chana Miamgi, Aningba Apamba, Kanglaba Matung Miamgi Apamagi Matung in a Tabak, Paikat Kanihana, Indrajit Nafongdoki.
Manipur National Democratic Front MNDF की अनोव ब्रांच सुरासानपुर डिस्ट्रिक्ट यूनिट हांगदोक रहना सेरोल अमद खंगलकली Handicrafts Artisans Bima Yojana की matangda moirang की थांग चिंगलक बाजार awareness program मा पांगथोकरे awareness program अदो Life Insurance Corporation India ना सिंधुना पांगथोकीबने थोरमदु LIC की Eastern Zone की official सिंग मफमदु की प्रधान अमसुंग मियामना सरुक याकी मोरे मोरे कुकी सिविल सोसाइटी की लीडर्स असम राइफल्स की पॉलिसी यानिंग दे पाव से खर फोंग मोरे कुकी फुरु पुनम की खोजेल यारोई है ऑल ट्राइबल फोरम मोरे फोंदरकली कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन केनोना मखोई खुदोंग साब लौनब कौखिब मिफम की वारेपु मोरे कुकी सिविल सोसाइटी लीडर्स की मिंग सिजन फोंगबनी मोरे आइन यादब थबक थोरम तौब अमदे ngayak laitana sarang ba thon ba asig keno ase marilena ba authority na mafam du gi lauthopin na forum asig cherwal amana appeal tawrakli apok marup sanglen maitai laipak manipur na Malem के थाक पांगथोकबा लाइनिंगल फुंद्रई फुलो की चाम कुन मापन लक्सुबा मपोक कुमोन ग मरि लेनेना मैतै नाट की इसै गी लमदा सोइबम मयोल लाकपद तोमथिन गान बहाइना मिंगथोन पीदुना इंटरनेशनल अवार्ड पिरकपद लाइनिंग थौसना मै टेंपल बोर्ड ना मयोल लाकबु ओकब थौरम पांगथोकरे पनबयाय सोइबम मयोल लाकपा लाइनिंग थौ टेंपल बोर्ड की बोर्ड मेंबर ओय पदनतना मैतै सिंगी लमदा स्टेट नेशनल नमदी इंटरनेशनल अवार्ड के फंगख्रब मिसा कमनी ngasi liklagi miak makhada khongnang ari karktagi dingku road for galamlong thong for singmerung development society amade IMC na social service pangthokre Hauzik sanabagi pauda taramathoi suba Manipur state leaking ase Kumalampak main stadium da double elimination round gi ani suba match ta Neroka FC sangapam mai pakre tournament ase ngasi sana kibani suba match adu da Neroka FC sangapam gi sanaroi Nigerian footballer Eziogu Senido Emmanuel the Meski mari Nipum doi suba minute san kiba matangaru panjal adu Young Physic Union lalambu panjal amasino da mighty piki KH Ingwacha Singh Memorial Trust Center Makada Old Manipur Football Association Simon Satar Global State League asig hayeng Kumalampak Main Stadium Sanagada Ohum Suba double elimination round gi match amada anaw ima gi mangal khabum lankai amade Nambul Mapal Cultural Organization ga mari suba match tana class a kaina wamasung trau kwa kaitel anina lamba tawnargani Thangjam Bir Chandra Maipakpi Memorial 21st Winners Cup ta DM Rao Sekmai Maipak Rehari Vavina Health Care and Hospitality Private Limited ki sentang makada All Manipur Football Association sin home and away basis ta chathariba kunma thoisuba Winners Cup asigi ngase Yarkhok United Football Club urkul na yumbu oiduna sanakiba match amada away team oidiba DM Rao Sekmai ki sanaroi Khagatarna Meski Nifumatoi with the Marifumatoi Sub Minising the Panjal Ani Lona Mohammed Sana Sana Marifumanga Sub Minute Panjal Amaga Chanduna home team Yarkhok United Football Club Urkul Panjal Ahum Sinoda Mighty Piki Thastik Taram the SKYC Sekmai Sanabunda home team DM Rao Sekmai Yumbu Woiduna Ewe team Am Oiriba Yarkhok United Football Club Urkulga Lambata Narganihana All Manipur Football Association General Secretary Nathadroko Chiro Lamada Kangalakli Kuntrataruk Subai State Open Water Polo Tournament CSCA Wangkai Ning Tempu ki Mapalamadi Kuongbo Youth Club A ani semi-final changkre ngasi Standard College Swimming Pool Kuongboda sana kiba Mari Suba Leta CSCA Wangkai Ning Tempu ki Mapal gi sana roi singna mesa sige first amadi second quarter da Panjal Mari Aum Suba quarter da Panjal ani loinana Mari Suba quarter da Panjal amaga chanduna Kuongbo Youth Club B bu Panjal taramatoi anida mighty bapiki Kuongbo Youth Club B ki Panjaladuna first amadi second quarter the Chan Bangamki. Tournament asigi mga suba league tana Kuongbo Youth Club A na CSC B Wangkai Ning Tempu ki Mapalu Panjal Nipana mada mighty bapi Bangamki. Kuongbo Youth Club A ki Panjal Nipana do match ki first quarter da
panjal ama second quarter da amadi third quarter da na panjal ahum loinana mari suba quarter da na panjal ama ga chanki CSC B wangkai ningtem purki mapal gi ama tangar bu panjal aduna second quarter da chanki Manipur Water Polo Association is in the task around the forward Sataka the tournament, the team Taruna Ato Hen Tanari, Saturday tournament, King as in Until Sanaga, the Tarux of Lekta, Sedo, Kuomo Ketruleka, and Kuomo Youth Club, B. Panjal, Mapan, whom the mighty P. Bangam Key. Haying tournament is semi final match, Ani Amadi, third place match, Sanaragani. Manipur के से सानरोई सिंगना इंग्लिश सिंगनी तरातरेट के ओने सेस मणिपुर रजिस्टर तौन नंबर के दमक एडहॉक कमिटी सेस मणिपुर की सेरोल मना खंगलकली तरेट सुबह अंडर 16 वुमेन स्टेट लेवल हॉकी टूर्नामेंट साई गुवाहाटी अमदी द आइडल क्लब तेरा कैटेल अनि माई पाखरे मणिपुर हॉकी ने सिंदर कुमलंपाक एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम दंग से साना के नुपी यहान लीग मैच अमदा साई गुवाहाटी के सानरोई मुनमी दास न पांजल अनि जेस्टिना होरो Nitika Barakamadi Maxima Zalo Omna Panjal Amamam Chanduna YCCIC Konta Lapu Panjal Manga Sinoda Mighty Bapi Kibalona Anisubal Litan the Ideal Club Terra Kaitel Sanaroy M Kazal Nesan Kib Amatangar Panjaladuna Farm Yaskulu Panjalama Sinoda Mighty Bapi Tournament under 16 men's the Hockey Union Larik Mumlaikai gi Sanaroy W Amers na Panjal Ahum K Milan na Panjal Ani Lonan TH Malem Nganba A Suresh Y Galendra Amadi KS Michaelin Marina Panjal Amamam Sanduna S YUC Uchekon Bu Panjal Mapan Amada Mighty Piki Manipur Hockey na Sinon Satar Club Tournament sa Nupagi team Tariat Amadi Nupigi team Mangana Saruk Yaduna Tournament sa Hayang Nupagi League Match Ani Adugan Nupigi League Match Ama Sanaragani Mari Suba Northeast Open Lawn Tennis Tournament King as Men's Open Doubles ki match sing Sanab Haukre Lampel Patleva Officers Club ki Deco Turf da Tournament King as Sana ki Men's Open Doubles ki ahan quarter final da Vela Saramade Matwa Ani Gizurana Innocent Amadi Lalmal Hoyana Anibu Tariat Manga Mad Taruk Ahumda Lonan Anisuba quarter final da T Brozenam Song Rivaskar Anina Zitena Madi Pritamani Gizurabu Taruk Sino da Mighty Piki Tournament si home suba quarter final da Lal Rinauma amasung Rameng Mawa ani Zurana Bona amadi Premzit ani Taruk ani amasung Taruk Ahumda Mighty P ngam kibaga loinana Mari suba quarter final da na Amlan Zeoti amadi Sedant ani na Clinton amasung Becker ani Zurabu Taruk Ahum amadi Tarit Mangada Mighty P Manipur Tennis Association is in the task around the forward Sataka tournaments the Mizoram, Nagaland, Assam, Tripura, Jumbu, Manipur men's open singles the Sanaroi Kuntranito Emadi ladies open singles the Sanaroi Tarana Sarugyari. Matanga sada bulletin as attention zedring gimangwen na headlines zaman thamjari Miyam the period of LPG gi amadi petrol gi stock amata laitre diesel gi wena de numit mari gi lairi hana IOC Imphal division of Fongdokre Manipur gi lam in siyam tamangan loyana Union HRD Minister Prakash Zavadkar na nawhonan amuka sa Fongdokre Lupa koti bipu mga chang na Zenim Sector Cancer Care Unit nam atu matam lingkat laga ni hana Union Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadana Fongdokre Center na Manipur de lagi ba Anganwadi sing thada kiba sent from angang sing da mata yoram da Union Minister Menaka Gandhi na nungnang Fongdokre amasung say tarahum dagi ni masa amana mandom sa amati say ahum di manaw ni Iraq abadi kalam laga Imphal turen hi bakang kidrei